Penlem ke Liverpool ia ke Sheffield United bat ke Chelsea ia ke Manchester United ha ke jingilak kai Premier League pediang sama hai pi ki paralog ki buji suntanat dan page ya ki video ha ke ne ke channel ha ke jingilak kai ha ke Premier League ke Liverpool persya ia ke Sheffield United ha ke ne ke jingilak kai ke Liverpool ke lapan penlem ia ke Sheffield United dalai la kawai haba phai ke ne ke jingilak kai ke Liverpool ke liak ban pen ki ke jar dai ha ke minit ke bakhat nyau lengba Darwin Nunes bat ha ke minit ke basan phupra ke Sheffield United ke liak ban pen phai ia ke ne ke gol lengba ke jing pekala thep hi urang ye lek kai ke Liverpool kata Ubran Lee bat dai ha ke minit ke bahan nyau phan riu sejisen ke Liverpool ke liak ban thep ia ke gol ka baar ke jangka lengba Umak Alistar bat ha chwa ban wai no ke jing lek kai kata ha ke minit ke bakhandai pheu sejisen ke Liverpool ke liak biang ban bet khi ia ke jar lengba Ukapo bat haduk ban nakut ke jing lek kai ke Liverpool ke lak ban penlem ia ke Sheffield United dalai la kawai sekawai pat ke jing lek kai kata ke Chelsea persya ia ke Manchester United hakane ke jing lek kai Upalmar uliak ban thep ia ke hat-trick persya ia ke Manchester United hakane ke jing lek kai haba phai sekane ke jing lek kai ke Chelsea ke liak ban pen khi ia ke jar dang ha ke menit ke basau lengba ukalak har bot sekekol jong Upalmar ha ke menit ke bakhat khandai ke bawan ha ke dor jong ke penalti dai tat ha ke menit ke balai phusau ke Manchester United ke liak ban pen phai ke jekol lengba Ukarnacho bat ha ke menit ke balai pheu khandai sejisen ke Manchester United ke liak biang bat pen khi jar lengba Bruno Fernandes dai ha ke menit ke bahan ri phanyau Ukarnacho uliak ban thep ke gol pentam na ke banta ke Manchester United bat aswa ban wai no ke jingilak kai kata ha ke menit ke bakhandai pheu plus chipeu ke Chelsea ke liak ban pen phai ia ke ne ke gol lengba Upalmar ke bawan biang ha ke dor jong ke penalti bat tang chi minit aden ke ne ke gol kata ha ke menit ke bakhandai pheu plus khatwei sejisen Upalmar uliak biang ban pen khi ia ke jar ke bolong ruk ke gol penjob na ke banta ke Chelsea kumta haduk ban nakut ke jingilak kai ke Chelsea ke lalak ban penlem ia ke Manchester United da saw lalai hakane ke jingilak kai khubele shibon ya phi ki paralok ki baju pa ki video hakane ke channel ngin skandok pat akawe ki video khubele shibone